Unsere nächste Teilnehmerin kommt aus Abchasien. Hier ist Saida Agirba. Sumrabhe ushtasaramdo Wisahimzar zebasha khora skuyabo Isabshu sakayishto Urzik spılar ehasıva Saxos narbos aha ya bagosumra sem doida kaisbo ya khosumra ya ro sasusgo khaba imariam rasar hon setala Ихаро сутакуанза Ваконаско амьяхастаква Рачо сазапшу амчанилго Сумрахахаха избацо Saxos narboy aha ya bagosumra sem doy takhaisbo ya khosumra ya ro sasusgo khaga imariam hasar hon sexala Sharo sem doy takhaisbo ya khosumra ya ro sasusgo khaga imariam hasar hon sexala sega kopsan Dankeschön, Saida.